nazaj sem jo gledal na YouTubu. A res? Ja. Pol tak veš. Okay, cool, Ja, cool. vem jaz vrt sebe. Čola, hvala ti zdravce, pero nima... Ja, okej. Ok. V bistvu, kaj bomo probali narediti je, da bom probal izdelati en prav posebno stvar za tebe. Ekskluzivno na tem streamu. Brat, mene je strah. Kaj delaš, brat, s karto? Sem to mi ni jasen. V bistvu izrezujem eno tako prav posebno stvar. Bom pokazal, kaj je. Ok, pero. Zdaj te bom vprašal, na katero osebo, ali ženska ali moški, misliš sedaj? A lahko povem ime? Ja, Od te osebe? ja. Freddie Mercury. Show must go on! Ja. Freddie Mercury. Ok, Ja. to je recimo zelo znana oseba. To je Ful. nori dol. Znana mrtva Iskreno. oseba. Ja, znana mrtva, ja. Ti si izbral to znano osebo. Ja. Si rekel, da si jo pred kratkim gledal. Ja. In to si jaz vedel. Zaradi tega, ker jaz sem se 8 mesecev učil eno stvar. V bistvu sem se naučil izrezati Majke mi me je strah, brat, ne zabavi se. eno prav posebno Ne osebo. me jebot, ej! What the fuck, model? Točno Freddie Mercuryja. Daj ne zabavi se ti! Halo, model je izrezal Freddie Mercuryja! A ti, čakaj, za ta male muce, ker ne vejo, kdo je to. Model, a se ti sprdaš? A se ti, ne, a me zajebavaš? Pravim, da se ti zajebavaš. A se ti zajebavaš? Prosim, ne me jebat. Brat, ne me jebat. Glej to. Momci. Majke mi, brat, ne zajebavi se. A ti... Alo, pa to je skill! Ni šans! To je bolano, to je... A se zajebavaš? A se zajebavaš, brat, a se zajebavaš? Jaz mislim, da je prav, da si pravo osebo zbral v bistvu. Da si prav vedel, katero. Čakaj malo. Brat, ne zajebavi se. Problem, ne? Ker čaj ponovadi kuhamo v čajniku. Ja, Realno, ja, ne? Porabimo dejansko čajnik. ja, of course. Da? Prazen čajnik je? Ne, kaj, brat, ne! Ni šans! Ni šans, alo! Ej, ne mi tega delat! Pred svojimi lastnimi očmi, ne! Alo! Spreminja se v čajno, pa se... Alo! Ne! Zdaj bi lahko probal. Ne! Jaz prečaj. Ja. Ne, brat, no way, ne! Ni šans! Brat, ne zajebavi se, prosim te! Ne, brat, ne! Obrnem in dam noter v ta komplet kart. In jaz ta komplet kart ves čas držim pred vami. Vi ga ves čas gledate. Brat, ne. Notri v tem kompletu kart so seveda, logično, karte, ne? Okej. In notri v kartah je v bistvu nekaj zelo posebnega. Kajti, če grem čez, je notri ena karta Ne, brat, ne. kontraobrnjena. Ne, izmed brat. vseh ostalih Ne, kart. ne, Vi bi lahko ne. rekli eno katero Brat, koli ni križno šans. karto. Ni Vi šans. ste rekli eno karto in ena karta Ni je šans. kontraobrnjena. Ni šans. Točno. Ne, ni šans. Ni šans, če si držal v roki, nemogoče! Ne! Brat, nemogoče! Ne! Nemogoče, ne! En tvojo karto. Okej. Ok, probal. Nič ne obljubim, ampak bom probal. Ok? Okej. Pazi se to. Gledi karte. Si jih videl? Ne, nisem videl. Ne. Zdaj, se spomniš, ko sem ti prej rekel, da bodo vse karte izginile? Karte so noter. Se jih vidiš, ne? Ja, vidi se, ja. Ampak karte so res izginile. Ne, niso zginile, brat, vidim jih.
kaj ti zdaj imam v bistvu prozorne karte. Vse karte so prozorne, razen ena karta je ostala prava izmed vseh drugih kart. Vidiš, čisto vse druge karte so prozorne. A me jebeš? Čisto A vse druge, mene kdo jebe tle? samo aspik, ko si rekel, da. Imaš rad to karto. Ne, čakaj, ne. Ne, čakaj malo. Čakaj malo. Čakaj malo. Gremo like! Čakaj malo, bre. Prej, da se smrdaš. Ne. Ne, a se smrdaš. A se zajebaš. Ne mi tega delat. Zdaj, če imamo ne? Pa da vidiš... Kaj mi gledamo? Halo, pa kaj mi gledamo? Lej, sam grem še po eno stvar, tukaj imam... Kaj mi gledamo? Kje si dobil limono to? Zdaj, imamo oreh, ne? Če imamo roki, kako misel. Če imamo oreh, moramo razbiti oreh sklepom. Drugače ne moramo pogledati, kaj je notri. Brat, na majke mi ne morem. Vidiš oreh? Ja. Roke. Notri v orehu je v bistvu še ena stvar. Luk. Noter je pistacija. Sem mislil, da je tvoj AirPod. AirPod, ja. Noter je pistacija. In v pistaciji, Pero, Brat, da se... je en košček karte, Ne, brat. katerega si ti ves čas gledal pred seboj. Ne, majke mi, brat, ne. Ne, brat. Zdaj, Pero, Ne, brat, ne. Če to edini tako... način je to, da bitva midva testirava, Ne. ali se ta košček karte Ne. ujema. Ne. Daj, Ne, brat, ne! daj. Majko, Milo! Majko, brat, ti nisi, ne! Brat, kaj? Brat, ne, tebe treba, Fred, ti nisi, ne! Ti nisi human, majke mi! What the fuck? To je pa najbolj prizadeto stvar, kar sem videl v lifeu. Brat, ne, to ne moreš objasniti. Ja, vidimo ga na jeziku, ja. Ne, bro. Ne, brat. Malo mi ga zmakne. Te ne sprdi se, prosim te, brat. Brat, neki imaš v česu, majke mi. Brat, ne zajebavi se. Ne zajebavi se. Ne! Ne, laj to! Poglej stream! No way, brat!